Imamo za vas i divne, i tužne, i poražavajuće vesti. U svemu ste baš vi doprineli direktno ili sa druge strane vas se ništa nikad ne tiče, ali i tako opet utičete da se svet oko nas menja, a da niste ni toga zapravo svesni. Bilo kako bilo, Komparativ nudi više od informacije i evo, izvolite. U cilju unapređenja nastave pripadnika srpske i turske zajednice u Republici Severnoj Makedoniji, po inicijativi Uprave za razvoj i unapređenje obrazovanja na jezicima zajednica Ministarstva obrazovanja i nauke, na zahtev roditelja, početkom ove godine analizirana su i sprovedena određena sagledavanja u odnosu uvođenja predmeta jezik i kultura zajednica, konkretno u delu izbornih predmeta za uvođenje predmeta jezik i kultura Turaka i jezik i kultura Srba. U saglasnosti sa navedenim, kako je precizirano u aktu ministarstva, u interesu pripadnika zajednica, Biro za razvoj obrazovanja izvršio je izmene i dopune nastavnog plana devetogodišnjeg osnovnog obrazovanja u delu izbornih predmeta za uvođenje jezika i kulture Turaka i jezika i kulture Srba. Shodno tome, pomenuti predmeti su uvedeni u program izbornih predmeta osnovnog obrazovanja Republike Severne Makedonije u školskoj 2019-2020. godini. Time je srpskoj zajednici u ovoj državi vraćeno prethodno stečeno pravo kojim su, pored redovnog zakonom zagarantovanog prava na obrazovanje na maternjem jeziku, imali i pravo na fakultativno izučavanje srpskog jezika kao izbornog predmeta koje su prošle vlasti ukinule školske 2007-2008. godine. U redovnom procesu osnovnog obrazovanja u ovoj zemlji, u odeljenjima sa nastavom na maternjem srpskom jeziku, minule školske godine učilo je 170 osnovaca u 3 devetoletke sa područnim školama. To su Svetozar Marković Staronagoričane, braća Ribar Tabanovce i Sveti Kiril i Metodij u Kučevištu na Skopskoj Crnoj Gori. Osnovno devetogodišnje obrazovanje u redovnom nastavnom procesu na makedonskom jeziku u Republici Severnoj Makedoniji ipak sticalo je i 1445 učenika koji su se izjasnili kao Srbi. U zavisnosti od ishoda izjašnjavanja roditelja u anketama koje se sprovode u svim opštinama u državi, znaće se i početni odziv osnovaca za izučavanje izbornog predmeta srpski jezik i kultura u školama gde nema redovne nastave na srpskom jeziku. Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije poziva sve zainteresovane pripadnike srpske nacionalne zajednice iz država u regionu, Republika Slovenija, Republika Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Republika Severna Makedonija, Rumunija, Republika Albanija i Mađarska, da se prijave za dodelu stipendija Vlade Republike Srbije u okviru projekta Srbija za Srbe iz regiona. Republika Srbija će kroz projekat Srbija za Srbe iz regiona u školskoj 2019-2020. godini ponuditi novih 18 stipendija. Zainteresovani se mogu prijaviti preko ambasade Republike Srbije u Skoplju. Detaljnije informacije o ovome već vidite na vašim TV ekranima, poštovani gledaoci, a rok za dostavljanje prijavnih formulara sa pratećom dokumentacijom je 6. septembar ove godine. U našem je gradu postavljen prvi ukazivač lošeg vremena ili elektronski vođeni sistem internet prognoze, takozvani ELIF. Uređaj, inovacija meteorologa Borisa Sekirarskog, svetlosnim signalom informiše o trenutnom stanju padavine i stepenu opasnosti od poplavljivanja, kako bi građani mogli da na vreme izbegnu probleme koje sa sobom nose nadolazeće vode. Inače, Sekirarski već 30 godina radi u Upravi Hidrometeorološkom zavodu. Ovakav se uređaj nije do sada instalirao niti u državi, niti u svetu, ali je svakako budućnost u ovoj oblasti kada se radi o zaštiti stanovništva od ekstremnih vremenskih neprilika. Sistem ELIF spada u grupi pametnih uređaja koji se sve više koriste u drugim oblastima savremenog življenja, a eto sada i kod ukazivanja opasnosti od loših vremenskih uslova.
Za ekipu Komparativa ovo je korpus delikti, kako, kada volimo svoj grad, konkretno mu pomažemo sa nečim, umjesto da se skrivamo iza tastature i da prenosimo šta su neki tamo drugi rekli da trebamo uraditi. Nije nikako trebalo da se okonča nečiji život da bismo postavili pitanje ko je kriv i ni u kom slučaju ne smemo dozvoliti da se zaboravi prihvaćanje odgovornosti. U iskopini separacije na reci Pčinja život je izgubio 15-godišnji dečak iz sela Ljubodrak, udavivši se u vrtlogu reke. 18. avgusta oko 16:40 časova prijavljeno je da je u selu Šuplji kamen 15-godišnjak ušao u vodi reke Pčinja kod iskopa separacije i preminuo. Policijski službenici i meštani pronašli su telo i izvukli ga na obalu. Lekar hitne pomoći konstatovao je smrt bez tragova nasilja, tako da je javni tužitelj telo preminulog predao porodici. Predstavnici opštine Kumanovo bili su deo obuke, druge po redu, kao deo projekta podrška jedinicama lokalne vlasti Republike Severne Makedonije u promociji održive urbane mobilnosti koje realizuje ZELS u saradnji sa Nemačkom agencijom za međunarodni razvoj. Plan održive urbane mobilnosti, POUM, je u drugoj fazi aktivnosti projekta. Opština Kumanovo aplicirala je putem javnog oglašavanja. Cilj mu je da se građani aktivno uključe u procesu planiranja kod modela optimalnih troškova i inovativnosti, poboljšanje udobnosti življenja stanovnika, povećana mobilnost i lakši pristup, poboljšanje životne okoline i zdravlje ljudi, donošenje odluka, pristup novim izvorima finansiranja i pre svega doprinos bolje slike grada. Sa ovim planiranjem naglašava se potreba većeg prostora življenja sa zelenim terenima, poboljšava se javni prevoz i daje se prednost obezbeđenju uslova korištenja bicikla, mišljenju o zabranjenim zonama za saobraćaj, spratnim garažama i tako dalje. Sve do 6. septembra građani će moći i aktivno se uključiti u kreiranju ovog plana za održivu urbanu mobilnost, bar sa inicijativama putem ankete koja je dostupna na web strani opštine. Potrebna je suštinska reintegracija bivših osuđenika. U toku prošle godine 24 osobe koji su odslužili robiju evidentirani su kao korisnici različitih prava, socijalnih transfera, socijalne novčane pomoći u Kumanovskom centru za socijalni rad. U odnosu na prethodne godine ovo je znatno manji broj kada se uporede podaci iz Međuopštinskog centra za socijalni rad. Javna ustanova Međuopštinski centar za socijalni rad inače je institucija koja radi na ostvarenje prava i usluga svih građana koji su se po bilo kojem osnovu našli u socijalnom riziku. Zaposleni u centru proučavaju efekat zatvorske kazne preko direktnih kontakata, a pritom osnovni cilj im je prevaspitavanje, resocijalizacija i reintegracija u socijalnoj sredini. Kumanovo i Bujanovac, ako po ništa drugom, onda su sigurno slični po banjskim uslovima. Sad, ko je kako iskoristio blagodate prirode, možemo pričati do Niša i nazad. U ovoj prilici želimo vas podsjetiti na sledeće činjenice. Nisu samo termomineralne vode zaštitni znak Bujanovca, nego je i blato vulkanskog porekla peloid. Ono se koristi kao sirovo ili nakon što je prošlo zrenje, ali također ga mešaju sa parafinom, na taj način praveći proizvod koji se može koristiti i kod kuće, a zovemo ga parafango. Bujanovačko blato je jedno od najkvalitetnijih blata vulkanskog porekla na svetu, a terapijski gledano utiče trostruko na čovekov organizam i to mehanički, toplotno i farmakološki. Bujanovačka banja se ističe kao jedina srpska banja koja koristi najsavremenije metode u lečenju prirodnim gasom ugljen dioksidom. Izuzetan je podatak da je njegova čistoća čak 98%, a takav gas ne postoji nigde u Evropi. Naša je Kumanovska banja sa druge strane identična banjom Vichy u Francuskoj ili češke Marijanske Lazne, čak i bolja u nekim segmentima. Leči nervni sistem i sistem digestije. Moguće je i da podmlađuje. Krasi je koncentracija fluora. Dugo je bila napuštena i jadna.
Ne znamo je li bilo reči o banjskim uslovima ove dve opštine, ali sasvim sigurno znamo da gradonačelnik Maksim Dimitrijevski dočekao je delegaciju opštine Bujanovac koju je predvodio gradonačelnik ove opštine Šaip Kamberi. Na sastanku su bili prisutni i predsjednica Saveta opštine Kumanovo Atina Murgašanska i predstavnici opštinske administracije dveju opština. Diskutovalo se o mogućoj prekograničnoj saradnji između Republike Srbije i Republike Severne Makedonije oko potencijalnih projekata u cilju uzajamnog razvijanja i umreživanja, gde će glavni benefit naravno imati građani, a ujedno su se razmenili iskustva iz opštinskog rada i građanskih aktivnosti. Na osnovu ugovora za saradnju između Agencije za zapošljavanje Republike Severne Makedonije, Programu za razvoj Ujedinjenih nacija i opštine Kumanovo, usvojen je operativni plan aktivnih programa i merama zapošljenja i usluga na berzi rada za 2019. godinu. Opštinsko korisni rad finansovan je od strane Švajcarske agencije za razvoj i saradnju. Za detalje, poštovani građani, obratite se u opštini kod Ahmeta Jašarevskog, u Agenciji za zapošljavanje kod Milorada Trenčevskog ili u Centru za socijalni rad potražite Aleksandru Arsovsku. Kulturno-umetničko društvo Panče Pešev vratilo se osvojivši drugo mesto na Međunarodnom festivalu u Srbiji, gde je po 4. put učestvovalo. Ovaj se festival održava u Lebanu od 15. do 17. avgusta. Naše trofejno društvo nastupilo je sa spletom igara i pesama iz kumanovskog kraja. Festival je bio inače 10. po redu takmičarskog duha i na njemu su učestvovali više od 20 ansambla Srbije i Evrope. Panče Pešev su bili drugi u silnoj konkurenciji Litvanije, Poljske, Rumunije i Srbije, izjavio je Miroslav Krstevski, predsjednik ovog društva. Ne budi đubre prikupilo je 50 vreća otpadi između apartmanskog kompleksa na bulevaru Oktobrijska revolucija. Ovo je bila 6. ekološka akcija udruženja Ne budi đubre. Cilj je opet bio da se motiviše lokalno stanovništvo, uključujući se u akciji. Ali i pored toga što su bili obavešteni, veoma mali broj građana su se priključili. Došli su oni koji redovno dolaze i do sada, što će reći intenzitet zainteresovanosti je nezadovoljavajući. Ciljamo ka tome da nam se priključe što više ljudi, te da postanu svesniji gde odlažu smeće. U suprotnom, jedini lek su novčane sankcije. Kad nam već ne pomažu, bar da nam ne odmažu, rekla je Jovana Spasić, volonter u akciji Ne budi đubre. Ne može se počistiti onoliko koliko ljudi mogu da uprljaju. Prethodno počistene lokacije svedoče o tome. Jedina uteha je to što se javlja sve veći broj malih preduzeća koji žele da olakšaju posao ovoj akciji na različit način. Oni razočarani, a iz opštine zgranuti vandalskim činom čupanja mladih sadnica na rekonstruisanoj ulici 100 u naselju Karpoš. Breze, naime, zasađene prošle jeseni, polomljene su i ostavljene da tako stoje. Već 10 dana unazad ista je slika. Policija je obaveštena i očekujemo da kazni prestupnike, izjavila je Cvetanka Ivanovska, tehnički direktor u javnom preduzeću Čistoće i zelenilo. Bojim se da nam ništa ne pomažu zgražavanje i pozivi za hitno pronalaženje vandala i bandita koji haraju gradom. Razmišljajte, poštovani gledaoci, u pravcu onog projekta održive urbane mobilnosti kojeg smo spomenuli na početku emisije i dajte svoje ideje kako da rešimo, recimo, primitivizam. Gradit će se kružni tok na ulazu Kumanova, pa će opština uvesti privremeni saobraćajni plan za ulaz u gradu kod raskršća bulevara 3. makedonska udarna brigada i 11. oktobar, kako je najavio naš gradonačelnik. Dimitrijevski se nada da će do kraja nedelje biti smanjen saobraćajni protok, budući da se gastarbajteri polako vraćaju kući, te da je ovo idealni period za početak projekta. Inače, izgradnja kružnog toka ulazi u okviru razvojnog programa opštine poput rekonstrukcija ulica. Krajem juna završio je tender za odabir kompanije koji je dobila kumanovska kompanija Coop Engineering, a opština učestvuje sa iznad 19 miliona dinara učešća. Predviđeni rok za izgradnju toka je 3 meseca.
sa ciljem poboljšanje kretanja i trgovije građana i olakšavanje saobraćaja preko državne granice između Republike Severne Makedonije i Republike Srbije, u Skoplju su potpisani posebni protokoli implementacije spogodbi o uspostavljanju zajedničkih kontrola graničnih premina za međunarodni putni saobraćaj Tabanovce-Preševo. Potpisivanje sledi nakon potpisivanja ugovora između srpske i makedonske vlade 12. jula u Beogradu. Direktor Carinske uprave Đoko Tanaskoski izrazio je zadovoljstvo zbog potpisivanja protokola, potencirajući da većom saradnjom između dveju službi povećava se i uspeh kod otkrivanja nelegalnih prekograničnih aktivnosti, a samim tim i sama bezbednost. Državni sekretar Miličković rekao je da granični prelaz Preševo-Tabanovce je jedan od najfrekventnijih prelaza, naročito u toku letnjem periodu, tako da One Stop Shop drastično će umanjiti čekanja na samom prelazu. Realizovani program kapitalnih investicija u gradu iznosi više od 65%, a nastavlja se istim tempom. Tako, na primjer, u toku je rekonstrukcija trase koja prolazi kroz gradsko područje i deo je ulice 11. oktobar, pa kreće prema železničkoj stanici. Ostaje pitanje zašto se kao kapitalna investicija ne otvaraju nova radna mesta, ali i mi izgleda mnogo pitamo ponekad. Radi se zapravo o trasi koja vodi prema selu Nikuštak i ista obuhvaća kompletnu rekonstrukciju postojeće putne infrastrukture. Od samog ulaza u Kumanovu ka železničkoj stanici u selu Čerkezi, zatim Ljubodragu, Novom selu i Umindolu. To je ta trasa. Ovo je znači izuzetna velika investicija koja se realizuje zahvaljujući vlade, a u izvedbi je javnog preduzeća Državni putevi. Opština Kumanovo u ovoj rekonstrukciji učestvuje u obnovi mosta koji se nalazi odmah iza kasarne Boromenkov kod Industrijske ulice, koja je jedna od najdužih, najfrekventnijih i najproblematičnijih ulica kod nas. Ali nadamo se da će se u doglednom vremenu izdvojiti finansijska sredstva i za ovaj deo grada, koji nije bio taknut više od 30 godina. U foajeu Centru za kulture otvorena je izložba u časti velikog umetnika Dragomira Šojića naslovljena Čovek orkestar. 22 fotografije sa ekspresionističkim izrazima lica majstorski su dolovljene iz objektiva Duška Docevskog, a promovisana je i monografija tambura Šojića, koja je delo Jordana Pačkovog. Iza događaja su stali gradonačelnik i savet opštine, a organizovali su ga ljudi iz Fondacije za kulturu i sport. Ja sam upoznao 2004. godine kada je došao sa Linom. Meni je odavao na prvi pogled utisak jednog čudaka, jedan nesvakidaštan lik, specifičan, mnogo čemu, sve do onog trenutka kada je uzeo tambur u ruke. Tada kao da se otvorila neka nova dimenzija. Za njega, ja sam već tada to vidio, nije bilo tajni, ni u muzici, ni u tamburi, a posebno je utisak na mene ostavio njegov način komunikacije sa ljudima. Sa njim ste jednostavno od prvog susreta morali da budete prijatelji. Zaista mi je teško pala vijest da je preminuo, ja sam prošle godine bio također na vašem festivalu i siguran sam da on i danas u nekim drugim vremenima i nekim drugim dimenzijama druguje sa tamburom. Kada su svi bili skeptici oko održavanja festivala tambure u gradu, bilo je i takvih koji su verovali da će on dočekati 15. jubilej i to u izvrsnoj atmosferi, ukusno odabranim programom, lepim vremenom i divnim utiscima svih gostiju. Mi nikada nećemo dozvoliti da jedan ovako značajni festival najavimo, kao što su ga najavili kolege iz Berovskog Etno Square festivala, nešto u ovom stilu. Nastupaju Dženan Lončarević i ostali gosti, a da između te goste bude neko poput, zamislite, Vlatka Stefanovskog ili Bilje Krstić. Mi smo uvažili svakog ponaosob i želimo da nam dođu opet. Uvijek ćemo se odazvati na poziv organizatora ovog festivala, zato što evo, već druge godine zaredom nastupamo i publika je divna i organizatori su divni. Organizacija cijela je stvarno divna prema nama.
i što se tiče smeštaja i odnošenja prema nama. I što se tiče programa koji smo svirali, to je malo drugačiji program nego što inače tamburaši sviraju. Održali smo taj tradicional nekih 5 minuta splet vojvođanskih pesama, ali smo naravno smo dodali smo nešto novo na tamburama. Sve što se dešava ovdje ima jednu specifičnu težinu i za nas, jer smo u mogućnosti da doživimo, da kažem, i Makedoniju na jedan izuzetno specifičan način, kao jednu prijateljsku, gostoprimljivu i izuzetno prijatnu zemlju. Šta da kažem, Kumanovo nije meni nepoznato, zato što ovdje žive moji rođaci sa mamine strane, tako da imam malo i te makedonske krvi. Mnogo mi je drago da prvi put u stvari nastupam ovdje na ovom festivalu i mislim da je ovo jedan zaista božanstven festival koji daje jednu posebnu muziku i čuva tradiciju na poseban način. Prvi put sviram sa tamburaškim orkestrom i moram da priznam da sam mnogo uzbuđena. Lakše mi je sa mojim
Ovog vikenda makedonska reprezentativka Leonida Gičevska iz ženskog rukometnog kluba Metalurg potpisala je ugovor na osnovu kog prelazi u sastavu ženskog rukometnog kluba Kumanovo. Gičevska igra na poziciji levog i srednjeg beka i ima 21 godinu i peto je pojačanje u aktuelnom vicešampionu i pobedniku kupu Makedonije nakon Angele Jankulovske, Katarine Kosanović, Medeje Čokeli i Natalije Pecanove. Tim će predvoditi selektor seniorske reprezentacije Sime Simovski. Muška fudbalska ekipa Rečice u susret novoj sezoni uspela je angažovati nekoliko pojačanja. Prema rečima trenera Stojilovića, ekipi su dodana imena Stefana Josifovskog, Aleksandra Ratkovića, Slavča Cvetanovskog i Hristijana Ilijevskog, kao i fudbaleri omladinskog pogona Teodor Todorovski i Nemanja Stojković. Ovi bi fudbaleri trebalo uneti novi kvalitet u igri kluba koji sledeće sezone u 3. ligi ima ambicije obezbediti opstanak u ligi, ali borit će se i za viši plasman na tabeli. Nova je sezona, 4. po redu, emisije na srpskom jeziku, Televizije Plus, Komparativ, i u novoj sezoni čast mi je i zadovoljstvo što je sa nama Miroslav Tričković iz Demokratske stranke Srba u Makedoniji. Partije stranke, nema baš toliko razlike. Ono što je suštinski važno po meni je to da si aktivan u opštini ili skupštini opštini grada Kumanova iz ove partije i da si uvek rado viđen gost i sagovornik. Dobrodošao. Hvala ti na pozivu. Čestitam ti najpre početak 4. sezone. Drago mi je što sam ti prvi gost i drago mi je što ova emisija, dakle, pune 4 godine opstaje u kumanovskom eteru. Isto tako, hteo bih da pozdravim odluku Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije da podrži ovu emisiju, kao još nekoliko medijskih kuća, dakle, u Kumanovu, koji emituju delove svoje programa na srpskom jeziku. U tom kontekstu samo bih htio da nadopunim, dakle, da i mi se bavimo, odnosno počeli smo da se bavimo informisanjem Srba ne samo u Kumanovu, već i u celoj Makedoniji, formiranjem našeg sajta srbi.mk. Eto, hteo bih gledalcima da predočim da mogu da ga posete. Još uvek smo u demo fazi. Od septembra očekujemo da počnemo u punom kapacitetu, tako da medijski prostor Srba, mogućnost za informisanje Srba biće još veći. Naravno, hvala ti na lepim rečima. Ja u stvari već pratim vaš sajt srbi.mk i malo mi idete na živce, moram priznati. Trudimo se. Objasnit ću zašto. Ne samo vi, nego kad sedim kući, okrenem prvu srpsku, pa Pink, pa onda druge srpske televizijske stanice i nekako svuda je Vučić. Ponaša se ne kao predsjednik, nego kao premijer. Zapravo, veoma sam se iznenadila kad sam čula da Brnabić dolazi sada u ponedeljak u Kumanovu na Tabanovcu oko međugraničnog sporazuma novog sa našom zemljom i očekivala sam da će doći Vučić. Idete mi na živce zato što postoje dve grupe ljudi. Jedna koja kaže da u ovom informativnom ratu u kojem živimo Vučić dobija sve frontove, sve bitke, i postoji ona druga grupa ljudi koja kaže da u stvari nekako njoj više verujem. Da i pored toga što se trudi da bude kao Putin ili da vlada kao on, ipak na njegovoj strani je to što investicioni fondovi rade punom parom, Srbija se obnavlja, ne kradu se, bar do sada, ne krade se novac ili nismo još videli afere kao kod nas. Neću da budem pesimista na početku ovog razgovora, međutim, ono što je sada uradio na putu prema Čačku,
Autoput Miloš Obilić, da. Miloš Veliki, tako je. Miloš Veliki, pa i za toga kritikuju. Da nije trebao da ga nazove Miloš Veliki, već Miloš Obrenović. Jednom rečju, Srbija se gradi. Ostaje pitanje gorko Kosova, međutim, i pored toga što ga optužuju da vlada kao Putin i da je svuda po medijima, on nešto zapravo i radi. Kako komentarišeš to iz tvojeg ugla? Ovako, pokrenuli ste više pitanja. Dakle, prvo ste spomenuli posjetu premijerke Srbije Ane Brnabić. Znači, radi se o posjeti koja je u sklopu otvaranja one stop shopa, dakle, na graničnom prelazu Preševo-Tabanovce, koji, znači, sredstvima Evropske unije, koji iznosi 2,8 miliona evra, se pomaže da privreda odnosno i promet ljudi i robe bude olakšan, tako da ćemo imati jedno stajanje. Znači, to je izvršeno pritiskom građana Evropske unije koji su tranzitni ovde kod nas, na putu za Grčku, za Tursku i tako dalje. I taj projekat mora se posmatrati kao takav jedno ispunjavanje evropskih obaveza dveju vlada koje na kraju krajeva, na kraju godine moraju da imaju tu saradnju međususedsku saradnju, dakle, da štikliraju taj benchmark međususedske saradnje. Što se tiče odnosa Srbije i Makedonije, to već je opšte poznato da nisu dobri i da nisu kvalitetni i nisu onakvi kakvi bi trebali da budu. Što se tiče samog predsjednika Aleksandra Vučića i kritika prema njemu, kakav god bio, sad ja iz pozicije pripadnika srpskog naroda ne bi trebalo da zauzimam stranu, da li je on dobar ili loš. Međutim, fakti govore u prilog tome da je on za nas, Srbe ovde i u regionu, prvi predsjednik koji se stavio u zaštitu i odbranu. Šta podrazumevamo pod time? Aleksandar Vučić je napravio jedan konglomerat srpskih političkih predstavnika iz cijelog regiona, skupio ih, znači... Održao im lekciju, da kažemo, dao im neke, kako da kažem, pravce delovanja u kojima trebaju da se drže. Što znači to? To znači da ne treba da, pošto je u Srbiji preko potrebna ta održavanja mira i stabilnosti. Sami ste rekli da je Srbija u jednom brzom zamahu ekonomskih reformi i rasta privrede, tako da svaka politička nestabilnost bi donela pad i odnosno stopiranje takvog procesa. Mi pokušavamo da pomognemo da se odnosi između, pred svega pošto živimo u Makedoniji, između Makedonije i Srbije nekako stabilizuju. Međutim, evo imali smo pre nedelju dana primjer neizručenja jednog ratnog zločinca sa takozvanog Kosova Srbiji, koji nikako ne možete da okarakterišete kao znak prijateljstva prema Srbiji. Makedoniji u ovom periodu i sa ovom vladom neće biti dozvoljeno da bude dobar sused Srbiji iz više razloga. Srbija je pod velikim pritiskom međunarodne zajednice. Politika Makedonije je vezana, faktički mi imamo instaliranu vladu u Makedoniji i ona će morati da se drži te politike koje će biti antipod politike Srbije, a u korist veliko-albanskoj ideji i bugarskoj državi. Gde su ovde evropski putevi od Lisabona do Vladivostoka i niste odgovorili na pitanje kako dobija sve medijske ratove Vučić, ili je li to dobro ili poražavajuće za njegovu politiku? Vidite, što se tiče Aleksandra Vučića, to je jedna velika politička figura, nije od juče u politici je 25 godina. Vidljivo je kod njega da je marljivo radi i na sebi i na svojoj stranci. Kritičari kažu da oni zlobni, naročito da marljivo radi da kupi sve medije. To se pokazalo možda sa nedavno objavljenim člancima u Kuriru, koji su navodili
detalje i naše afere, reket. Vidite, Jesu to strogo kontrolirani vlakovi, ko što beše jednom rekao jedan hrvatski pesnik? Ne, vidite, pa vi ako uzmete upravo taj kurir ima svoju ispostavu u Makedoniji koja se zove Slobodan Pečat, znači isti je vlasnik i koji ima sasvim druge pozicije od tih objavljenih u kuriru, tako da možete da vidite... Zašto ga optužuju da je nametljiv? I da li ta nametljiva politika koju on sprovodi može mu se obiti o glavi? Vidite, kad imate toliko podršku u narodu, a kad nemate argumente znači, koje drže, da mu se suprotstavite, morate da počnete da izmišljate stvari. Dakle, radi se o tome da u Srbiji normalno funkcioniše i američka televizija N1 i razne druge televizije i Danas i NIN koji kontrolišu opoziciji, normalno rade, pišu svašta, vi možete da vidite da se Vučiću piše svašta po medijima, tako da ne vidim da je on neki autokrata po tom pitanju. Pogotovo što i danas mediji, kako da vam kažem, i nemaju neki značaj, mislim, nemaju toliki značaj koliko su imali u proteklim godinama, pogotovo pojavom socijalnih mreža. Tako da informisanost građana putem socijalnih mreža je prevagnulo stvar. Jasno je da tu ima i mnogo lažnih vesti, ali jasno je da Aleksandra Vučića to ne dotiče nikako po politički rejting. Koliko vidim u Srbiji on ima nadpolovičnu podršku sopstvene stranke, da ne govorimo o koaliciji, to je već dvotrećinska podrška. Mislim da će vladati još dugi niz godina. Rezultati koje je postigao, znači nije samo autoput Miloš Veliki koji je izgrađen, znači u proteklih godina, evo naš premijer je bio na otvaranju ovog za nas od posebnog značaja autoputa Koridora 10, južnog kraka Koridora 10 koji vodi prema makedonskoj granici. Probijena je Grdelička klisura koja je bila san nas ovde sa juga Srbije i iz Makedonije dugi niz godina. Imali smo problem putovajući prema ne samo Srbiji, nego i gore prema Evropi. Vidi se kraj završetka ovog istočnog kraka prema Bugarskoj. Mislim da će u oktobru biti otvoren. Završava se i spajanje severa Srbije sa ovim novim autoputem, dakle, gore Borča, Novi Sad, Obrenovac. Priča se na velikom da će stvarno u skorije vreme biti završeni podzemni metro, podzemna metro stanica. Već je posjetom predsjednika Francuske Macrona potpisan ugovor o početku izgradnje toga. Mislim da će to skoro da počne. To je složen projekat i da će se završiti. Hteo sam da se dopunim da je, kad smo već kod ove putne infrastrukture, da je početak gradnje Moravskog koridora. Dakle, to se radi o koridoru koji spaja autoput, koridor 10 kod Pojata, preko Čičevca, Kraljeva, odnosno Kruševca, Vrnjačke banje. Je to prema Čačku? Prema Čačku, da, koji je, dakle, osim Beograda u tom delu Srbije živi najveći broj stanovnika, 1.500.000 Šumadija. Dakle, veoma značajno. Takav autoput nije bio ni u planovima, ni u snovima, ni jedne prethodne vlasti. Uspeo je da organizuje investicijske fondove, da prikupi novac. Dakle, novac je završen, postoji rešene, izabran je izvođač radova, to je jedna američka kompanija, tako da počinje da se gradi sada u septembru. I sada kada su svi uskliknuli kako je to veliki projekat, nemaju za šta drugo da ga kritikuju, pa su rekli, čitam od jutros, zašto da bude Miloš Veliki, zašto da ne bude Miloš Obrenović. Koliko je meni poznato, odlukom Skupštine Beograda još od 1898. godine je proglašen. Sami kralj Aleksandar Obrenović je proglasio ga je da bude Miloš Veliki. I šta je sad ta frka? Da li da bude Miloš Obrenović ili Miloš Veliki? Nije samo problem u tome. Ajde da kažemo, Obrenovići su bili pristrasni prema njemu, pa smo doneli neku takvu odluku. Dakle, glavna ulica u Beogradu je do početka Drugog svjetskog rata nosila naziv Miloš Veliki. Imate knjige izdate pod takvim imenom. Prosto je nevjerovatno kako je nepoznavanje i neobrazovanost nekih ljudi,
a koji važe za elitu u Srbiji, da se mogu tako upecati na takvu stvar i da kritikuju čovjeka Mislim, Miroslave, iskreno da se ovde radi o defokusiranju. Postali smo eksperti za defokusiranje javnosti. To upravo sam htio da kažem, dakle, Zašto da ga nemamo hvalimo? argumenti, moramo nešto, ne možemo da mu priznajemo uspjeh, moramo nešto da mu nađemo se u nešto. Ja mu samo zameram što se toliko često pojavljuje što izigrava premijera. Predsjednička funkcija mi nije nekako dorasla tim. Zato sam ispomenula Brnabić. Ne zato što imam nešto protiv, sačuvaj Bože što ona dolazi, nego sam nekako očekivala da on dođe u tako značajnim projektima. Vidite, ali vi morate imati, mi smo imali jedan prank iz Rusije, ako se sjećate, pre mjesec dana u kojima naš premijer pa ni baš i ne govori lepo o predsjedniku Vučiću. Srbiji i Srbima, dakle moramo da gledamo i tu stranu medalje, da odnosi vrha, dakle, vodećih političkih figura u Srbiji i u Makedoniji nisu dobri. Dakle, tako se ne gradi prijateljstvo, tako se ne gradi dobrosusedski odnosi i mi ćemo morati da sačekamo neku novu vladu da bi poboljšali odnose Srbije i Makedonije. Ne vidim da može nešto u ovom kratkom periodu koji je ostao do izbora da može nešto da se popravi. A u međuvremenu, šta ćemo raditi ovde u našem selu? Pa u međuvremenu, evo, Srbija se trudi koliko, evo, Pričamo o Kumanovu sada. O Kumanovu, evo, o Makedoniji, o Srbima, evo, koliko može Srbija da pomogne. Evo, ekskluzivno za vas ovde informacija da je Srbija, odnosno Ministarstvo nauke, prosvete, nauke i obrazovanja, dodelilo 18 stipendija za studente iz Makedonije, dakle radi se o studijama ovim dodiplomskim, master i doktorskim, tako da pozivam sve koji su zainteresovani da se prijave u ambasadi Republike Srbije do 6. septembra. Traje oglas, obezbeđen je besplatan prevod dokumenata potrebnih za prijavljivanje, tako da... Objavit ćemo to kao zasebnu vest, ali nije loše što ste spomenuli. Da. Također imamo izborni predmet srpski za škole, vratio se? Izborni predmet, mi smo pokušavali 2013. Prijavilo se u Kumanovu samo 2000 đaka, međutim to nije samo politička odluka i dekret koji treba, eto, i rešena stvar. Dakle, što se tiče toga, ima i drugih preduslova da bi se to otpočelo i da bi profunkcionisalo. Naprimjer, naveo bih primjer da Ministarstvo obrazovanja mora da raspiše, dakle, i tender i konkurs za udžbenik srpskog jezika koji će biti primjenjivan i koji će biti u skladu sa makedonskim propisima i ovim nastavnim programima. Tako da... Problem je verovatno i kadar. Kadar, svakako da, evo, mi smo na pragu 1. septembra, nisu raspisani, dakle, oglasi za primanje kadra po školama koji bi izvodio takvu nastavu. Znači, bit će teško da se početak Biće mnogo teško, ali dobro, za početak da vidimo kako ćemo, pa ćemo gurati tu priču dalje. Dobro. Još jedno pitanje za kraj ovog intervjua. Šta se radi u opštini Kumanovo? Kada počinjete sa sedmicom? Pa što se tiče, godišnji su odmori, takav je princip rada, nije od danas, nego je već godinama unazad i pre nego što sam ja postao savjetnik, da ima ta dvomesečna letnja pauza otprilike. Imam najavu da sjednica naredna će se održati 29. augusta, prilično je obiman ovaj dnevni red. Biće tu, što se mene tiče, jako puno posla, pošto sam igrom slučaja i predsjednik komisije Savjeta opštine Kumanova za pravne propise i statut. Biće izmjena statuta opštine. Imaćete puno posla. Silom prilike da je takva potreba se isprečila ispred nas. Potrebno je to promjena imena države u statutu, a iskoristit će se i vjerovatno i za neke ideje nove koje bi poboljšale rad samog savjeta, odnosno funkcionisanje savjeta opština Kumanova, tako da evo ja mogu da kažem pred vašim gledalcima da ću ja predložiti da korespondencija između opštinskih vlasti i savjetnika u opštini, koja se do sada odvijala isključivo na makedonskom jeziku, da mi imamo pravo da govorimo na sjednicama na srpskom jeziku, ali korespondencija između nas i samih
kako da kažem, ovih opštinskih institucija je bilo na makedonskom jeziku, tako da predložit ću da se to proširi na srpski i na romski jezik, kao što je i u Savetu dozvoljeno, znači, govor na tim jezicima, tako da poboljšamo malo situaciju što se nas Srba tiče u Savetu i da krenemo, što se kaže, u bolji rad u narednom periodu. U boljoj komunikaciji. Komunikaciji, da. To je odlična vest za Srbe i samo još jedno potpitanje možda, kako lično ocenjuješ i kako u partiji ocenjujete dosadašnje liderstvo u gradu? Vidite, radi se složeno pitanje. Mi smo imali mnogo problema sa ovom novom opštinskom vlašću. Pre svega, pokušala da se umeša u naš rad, u obeležavanju kulturnih manifestacija koje smo mi godinama i kao Demokratska partija Srbije i kao Srpska zajednica obeležavali, dakle, organizovali i učestvovali u njima. Opštinska vlast je, kako se to kaže, na đon ušla prema nama. Nizak start. Nizak start, tako da su pokušali da organizuju paralelizam u tom segmentu srpskog korpusa. Ovde u Kumanovu, govorimo konkretno o Kumanovu, to nije naišlo na odbranje među ljudima, pogotovo među srpskim narodom. Pa nije, ali ipak ste se razdvojili, Miroslave. Na neki način. Ja sam bila prisutna na tim proslavama. Ako je u pitanju bio moto razdeli pa vladaj, onda zašto su ljudi tako olako prihvatili igrice političke da se ipak razdvoje? Vidite, mi ne odstupamo, mi obeležavamo te datume. Te spomenike koje... Obeležavalo se na dva načina. Da, upravo to hoću da kažem. Dakle, ne može da nas izbaci iz organizacije neko ko nikad nije ni znao gde su ti spomenici. Mi smo te spomenike održavali godinama, ti spomenici, govorimo konkretno o spomeniku avijatičara ovde na Narliku od Kumanova, koje smo mi godinama, sopstvenim sredstvima održavali, čistili, pošto je bio pred raspadom. Sada se neko setio da kao, eto, prilika za poentiranje političko i da može da uđe u srpski korpus. Mi to smo doživljavali jako emotivno zbog nekoliko razloga, ali najglavnije je što nije dozvoljeno, mi smo tražili kompromis na tim sjednicama, znači javne su dostupne, vaša televizija je to snimala, da zajedno organizujemo, međutim insistiralo se da opština to preuzme i da je ona kao bog i batina ovdje i da ona može to sve da sama, dakle, radi. Nismo prihvatili, mi smo svoje odradili. Desilo se to što se desilo da smo mi zakazali, na primjer, to je bilo u 11 sati, oni su došli u 12 sati. U redu, to stanje je trajalo dok su imali tu političku moć da mogu tako da dole. Mislim da su ne izdistaju i da to više ne može da se ponovi. Kako tumačite kampanju koja se provlači u svako otvaranje novog puta, magistralnog, regionalnog i tako dalje, reč je reč? A kako tumačite floskulu koja se provlači već Makedonija je dužna Kumanovu. Makedonija je dužna Kumanovu. I šta biste konkretno uradili kada biste bili na njihovom mjestu iz ove pozicije, kada bi vam neko preko noći, recimo, slomio 120 stabla mlade breze? Šta biste rekli? Ajde od početka. Hvala vam na ovom pitanju. Dakle, veoma interesantno. Vi ne možete da se oslanjate, dakle, ja što sam video u ovih dve godine koliko sam savjetnik, da se opštinska administracija, dakle, i gradonačelnik i cela njegova ta struktura oslanja na međunarodne donacije. Dakle, mi na sednicama savjeta, svake sednice imamo tamo, pošto smo dužni po zakonu da im odobrimo, da apliciraju na neki tamo konkurs. Nismo vidjeli neku inicijativu, neki projekat, neku ideju da se nešto izgradi, samostalno da se izgradi. Razumem da nemaju sredstva, razumem da je uopšteno po pokazivanjima ovog gradonačelnika u velikim dugovima, ali ne vidim... U čemu se onda sastoji menadžiranje sopstvenih projekata? Ideja u tome i rešenje je u tome da Kumanovo mora da podigne sopstvenu ekonomiju. Dakle, ako u Kumanovu vi imate... Prvo je bio problem, dakle, prethodna vlada neće da pomogne Kumanovu, evo ova hoće
Ima tamo izgrađena, ucrtana jedna industrijska zona kod Rečice, mislim da se zove Novine mesto, koja je još uvijek, evo, treća godina vlasti koja je ista sa ovom lokalnom, još uvijek je prazna livada. Ako ne dođe do poboljšanja ekonomske situacije, znači otvaranja novih radnih mjesta, novih firmi koji će da plaćaju danak, doprinose i tako dalje, da se puni opštinski budžet, mi ne vidimo da može da se poboljša stanje u Kumanovu. Ja moram, evo, pričali smo o Srbiji i o Makedoniji, evo jedna komparacija. Najbliže nam je u Srbiji Vranje. Nije najbogatija opština sigurno u Srbiji, jedna od siromašnijih opština u Srbiji. Pa vi pogledajte u Vranju duvanski kombinat, pošto su nam ekonomije prilično slične, evo, možete da uzmete jednu komparaciju, duvanski kombinat u Vranju radi, ima i strana investicija British American Tobacco, u Kumanovu je to ruina. Pa to sam i htjela da kažem, Bujanovac, kako radi banja. Pa nije samo, i Jumko, i Alfa Plam, i Simpo, i sve smo imali mi to, i drvnu, i kožarsku, i Koštana u Vranje, Geoks je ušao, mislim da je turska kompanija, radi. Investicije strane rade kod nas, evo, vidite, godinama, bez obzira koja je vlast, koja je na centralnom nivou, na lokalnom već znamo, mora da se potrudi lokalna vlast da napravi neki tim da se poboljša ekonomska situacija u gradu, jer, kao što vidite, mladi masovno odlaze, mi ćemo ostati vrlo uskoro bez naroda. Frapantni su podaci, evo, stigli su do nas i za upise u škole i da mi svake godine imamo sve manje dece u gradu i u školama. A onda opet ovi koji ostaju, Miroslave, neće ni da se priključe akciji Ne budi đubre. Vidite, ovo je stvar opšte kulture, znači kultura ne može da se stvori preko noći. Što ste pomenuli, moj stav o ovim vandalizmima koji se dešavaju po gradu, dakle, imali smo slučaj da su nove postavljene klupe u Sokolanskom parku bile za jednu noć sve porušene, kako da kažem, polupane, pokradene. Pa imamo ove nove sadnice, sad sam čuo u naselju, kako se zove, Karpoš, da je to polovljeno. Stvarno osuđujem takav stvar. Međutim, rešenje... To je bilo moje pitanje, da li je dovoljno kada opštinske vlasti kažu ja osuđujem ovaj čin, krivci se trebaju pronaći pod hitno. Kako da vam kažem? Opštinske vlasti imaju instrumente da deluju. Dakle, opštinske vlasti imaju inspekcije. Evo, ako se sjećam, tražili su vozila, tražili su opremu, sve su dobili na savetu odobrenje. Mislim da su i nabavljeni. Dakle, iskoristite to, delujte, da li ćete preventivno, da li ćete kako, ne znam. A ako već pitate za moje mišljenje kako bi ja to rešio, mislim da komunalna policija mora da se uspostavi, kao što ima u Srbiji. Dakle, u Beogradu, koja bi imala neka veća ovlašćenja od ovih nadležnih inspektorata u Kumanovu i koja bi morala da deluje rigorozno, odnosno da može da uspostavi neku sankciju čoveku koji bude uhvaćen u takvom, ja bih rekao, zločinu. Odlično. Nisam pogrešila što sam te zvala, nećemo više da se persiramo. U prvoj emisiji nove sezone Komparativ radi 100 tačaka na sednici sledećoj opštine Kumanovo. Uzmite bronhi, lakše se diše. Hvala i ako imaš još nešto dodati, molim te, ovo je prilika. Evo, iako je hrvatski proizvod, za dobrosusedske odnose, ja ću da... Naravno, ovo je trik, ali odmah si me prozreo. Prozreo sam, da mi se podmetne, ali dobro, nećemo da se sporimo oko nebitnih stvari. Ne bih imao šta da dodam, htio bih da pozdravim vašu publiku, da vam čestitam još jednom što, evo, toliko se mučite, toliko doprinosite da se, evo, srpski jezik čuje, da se srpski stav čuje. Nadam se da ćemo sarađivati u budućnosti, da ćete nas... Sarađivat ćemo ako mi se ne budeš naljutio što sam rekla da mi Vučić ide na živce. Eto. Oprostit ću vam to. Gotovo. Mi smo liberalni, tako da... Gotovo. U nekom narednom izdanju Komparativa pričat ćemo više o neoliberalizmu, o globalizaciji i tako dalje. Možemo da otvorimo i više lokalnih tema. Ja se izvinjavam što u ovom periodu nismo mogli da otvorimo više lokalnih tema, imajući u vidu da je mrtva sezona što se tiče grada, ali kako počinje od septembra rad, nadam se da ćemo imati prilike da porazgovaramo još više i da
da ne kritikujem, ne volim da kritikujem, više je to, kako za mene, deplasirano, da izađemo sa idejama kako bi se to moglo rešiti. Zato ja nikad ne pitam šta mislite o ovim, nego šta biste vi uradili kada biste bili na njegovom mjestu. Nadam se da ćemo uskoro da razgovaramo na toj temi. Da, hvala još jednom. Hvala. Lajanje na zvezde je delo Milovana Vitezovića. Pripovetka naše mladosti, duhoviti skeč sa likovima koji se, malo je reći, pamte, već žive u nama neprestano. Radnja se odvija u malom provincijskom mestu početkom 60-ih godina. Junaci su nastavnici gimnazije i učenici klasa 4.2. Njihove dogodovštine su prepoznatljivo bliske svakom ko se seti svog srednjoškolskog života, a opet su veoma lični. Glavni junak, Mihailo Knežević, se duhom, inteligencijom i znanjem uzdiže iznad ostalih đaka, a često i profesora. Njemu školsko znanje nije problem. Problem mu je devojka iz razreda koju uporno osvaja. Glavni suparnik mu je brat, momak koji već zna da pravi pare, pa mu škola i nije potrebna. Tu je i učenik koji se razmeće snagom i koga profesor fiskulture fanatično trenira za bokserskog šampiona, sve dok se sa meča u prestonici ne vrati modar i podvijenog repa. Jedan od učenika je obavezno zlatno dete za profesore, a ulizica za drugove. Najviše je onih koji oskudno znanje pokušavaju da nadomeste nizom trikova i dosetki. Naročito slikovito su dati likovi profesora koji su svako na svoj način malo uvrnuti. Nervozni direktor škole ne zna komu teže pada, nemogući đaci ili uvrnuti profesori. Zdravko Šotra je maestralno preneo knjigu na film u kome je briljirao Nikola Đuričko između ostalih. Preporučujemo ovu knjigu kako bismo se podsjetili srednjoškolskih dana, jedinim tkivom koji nas vezuje kada su u pitanju uspomene. Preporučujemo je jer znamo da slabo čitate lektire i mislite da je sve izgubljeno kada je u pitanju naš školski sistem. Možda upravo vi budete jednom vratili mu duh. Mi nismo lajali na zvezde u ovoj epizodi, a i da jesmo. Najveća kazna će nam biti da propustite po koji komparativ, ali vi to ne smete. Ovo je početak sezone, tek nam predstoji uzbudljivi deo. Prijatno!